Dobar dan ljudi, danas ću nam pokažem koji mi se crtani film najviše sviđa. Evo, sad ću da uđem na YouTube i onda ću da kucam Shaman King i onda ću ukucati sve epizode. To je ono kao Kralj šamana. Eto, i onda ovdje ćete imati kao evo ovdje i tu imate sve epizode, a ovdje su kao 12 videa snimka i nemojte ulaziti tu, uđite ovdje, ni tu, već ovdje, tačno uđite tu i tu će vam biti sve epizode. Ovo uopšte ne gledate, jer ne morate da gledate jednu po jednu epizodu, onda možete samo ovo, eto tako. I ljudi, to je bilo to. Ako neko želi, neka subscribe-uje, neka piše komentare i obavezno kliknite like. Ćao!